everyone. Nabon sawin avelin pipijong loy top shwa kahin lem kinove. Tunini ko ahin ki holim video special guest ti ahile. Guni Kipgan, a renowned makeup artist ahiin. Tulaya hi kezong mizong. Ibon sawa ihoy no moving. We all wants to look good, right? Aya chu tunizong makeup hoy sela able pihi koi madang hilaw Guni Kipgan ahiin. Thank you so much for the makeover and also for being my special guest. Nadam nam now. Kadam Didi hising tu tadi ai na. Tin mun hitam Didi hising ta he o. The makeup bowl hoy kan sa thezin tin na. I have been looking forward to have you on my talk show and it's finally happening. So thank you so much. Kay song ka kipa e. Dunya hi makeup tu kyo se hundi he na. Makeup bowl hi itanung kipat ham. Makeup ball hi ko hong kipat na hile 2018 chu ya na. 2018 na chu makeup ball ko hong kipat. Kazil 18 na kazil. Oya na zu. Kay hi kazil na tamwal na u leng tu NGO nu ya khata kana zilintin. Reng kaya ko anom lai ta kana zil. Jizawa hi zakop ko ma kazil kit. Jizawa zakop masanga chu mehlekam ma kana zil mehlekam zawa zakop ko ma ko hong zil kit. Jizawa hi Dahli lang ka kit na kazil ta kit. Beauty lai mama na. Ala certificate tam ta na ne di chula na le. Tam Didi hising tang na. Ale makeup hi ipipilangan na bozi ham bridal makeup hilawai le ipipi ho na bozi ham. Alang pia makeup ka ball hi album shooting makeup abana Mary Chahia bridal lang hi abana photoshoot ho hi. I see. Alana now, very personal question kanindang kating. I hope it's okay, right? Follow. So I want my viewers to be very like very considerate while watching the show because kalung team tong khatao min na. Having guni hotabang hoy hi pathin sim dola chu pasala hong peng he na. Hizong la chun ipiham ki pasal sa sanga kinumay sa na thano min na alpha male kiti ho pasal ho lipstick ham ka gapil sa nung hang mai te na but when it comes to you're putting all those makeups foundation lipstick eyeshadow you put together and then you are working and then mihon is so hoy na so mihon apiham comment ng angelo ahin pidi katasan na because we are in a judgmental society right so how do you respond jiho chu itinangin respond na boziam so tabang din mun chu kana zil tila kunin ka hung tu tan na azi chu ka ing ku te ko maang kho kanu ta ka pa ko maang kho na chapa pasala pingan nang hon na support te leo chi nu mei te di ha te po wang atama tam ahin na ko bang chu ka sa hi azi chu ka pa te ko maang chu kana sei sing khat ve le mi ka hung su ni la na in sunga kile sa thei pi khat hong hi di kana ti sin ai ba tu ta din pathin lu sin zan bang na kanu la ka paung ka e kile sa pi ta na ka hin a hian lang ka makeup ball na hong le e khi sa pi zo tie aban le min judgment hung bolong la chu na ho ka sa ta la tu lai chu azi chu kanu ka in sung min e support phat na e support phat le wana chu ho ka sa lo mitin chun ano nop seong lo ho ta lo na ke dinga chu ka insumi e pan pin a phat le chu ke chu ho sa ta lo chang pang chu do zo ti ta chu I am so grateful to your family na even when the world is against you if you have your family by your side that's everything na I'm so proud of your parents I mean me am chu ibolte he na boldi hello mo sia oma anu le palunggim na apanga insung suno pa pansanga chuna ikenga din theina ele ki ba theina chu boldi he and you're living a good life I must say na sumhoi season hoteng le de panga nahin kilo do teng le izat ching hon museum I mean kitiu kho na dinga kan do he sumhoi hi ka season a hi ting la hun October November December ho hi alang pia sumu na hin na January to February hu hi le wedding wang lo ya na alang piam lo jing ya February chu le man thing lo ti win tin om sa lo ya alang pia January ho chang khu hoi ta kong to bung sial thele tu lak so val na ki chen ho awang chu khong mu to si thona chu that's a lot right
makeup nang zil ti lai 2018-19 lang a choi ti ta hi mi hon jong makeup ho na kho salo dia na hi chan kilong in tin sum hi za za kilo do in ti ti han na gelam kana gel lo li I see siwang ka gel lo li in na mi ta banga professional thet hung va in ka tin na mi het thei mi hung hi diong kana ki ta san lo ai wang chu katuk ten le to awang chu pathin sa la na ka hung tup do in tin pa sum ke man kham di han lang in sum mi a di yong le ka lo so na ala makeup na bol hi freelancer na hi ham min na ko na na chi ham mole na ina mi makeup hong ki bol zi ham freelancer ka hi ti di hi sing chu he u to ang hi min e ko na ang chi thei ka in wa ka hung ki bol den di he atyong le kho ka sa lo ko welcome tho na any a chu welcome sin I see Alena makeup wa hi ana bol ta hi la chun ipi line na choose ti ham Alena ne wa ko na makeup na lung ham makeup hi ka lung lut na mong hi ka niaw ti chu aji chu chu na em in life choose thei hi chapang i hung lit da chi ka em in life e tia ku na chu kana lung lut thawin na class 7 ho ang chun class 7 ho akuna kana lung lut in ti sing ka niaw ba ku na 7 akuna chu kana lung lut pi ale min idol kinezi chona I really look up to him to her ti hana ale makeup lang sanga he koi na idol who is your star like celebrity crush or like someone you look up to in the makeup industry ho ai ka hi ka se me le chilang idol lang pang hina u ka nei lo ti hi sing ai wanga chu athil bol chu ka vet in ting ko pi hi sing che bo se a hui sing ama chu ka ngai sang ye ti chu mong ka nei thei lo ka hi na hi na kain do lo na chu Kylie Jenner at such a young age billionaire hita so na like that mi him ka chu passionate hi a ithanom na chu him boting ali ki success state chu aji chu thanom lo ta thil khat i bol le idam mo teng le kadam mo hilai ane te ki kilap theiwang ithanom na khat chu i bol teng hal idam mo jang le chu ithanom ja chu kidam go te ki bol go te so I'm sure you are passionate about makeup which is why you have come this far now ale makeup ana bol hila chan thil dang na bol ya umlo na newa ko na makeup na lung lo hi na ale tu hi ke jong ka thanom hi wanga chu lipstick ong ka kinu to thela wa he na makeup bol ka thep lo so ale mi ho makeup ho class na la teng le mi zo si thim sa ke lo so le na le ti mi na hil si ham class ho jong na pg di ka ta si na in bets thum chan hi ka pi zo ta na class hi ai wanga chu thum chan hi ka pi zo in tin khat hi bets thum na ka se me le ka hong hil dan hi 10 days of class ka bol in tin cha hi hen wa ka na khot mo nga to pa ka bol in tin chu 10 days a chu 7k ka lan na mi khat chit in ka lan che zo wa chun 3 days ta bang khu eyebrow draw hi ka kisil sa zin oi ta athip to ka si wa hi adang na tham kha thelo du I see do lai mong na lu thelo du ka si abale 3 days wa hi alang pi in I see do to eyebrow kong bol sa ki le 6 day hung lu ta 6 days wa 2 days wa ta banga to foundation blend dan to blusher pi dan ho ka hil kit in chi zo wa 2 days wa ang chi bele 10 days chi di ya 2 days chun a chai na pen ten ya chun some roll dan to full makeup hi chun ko bol sa azin na ti chwe class a chai teng le nang banga professional hizitawam pro hizitawam hi ti lom no ma chu ka ta san lo nai I see abol ta dung zui wa chu amo chun client ki hol wa mi chunga ki til hat license si wa chu amo ong team che diu eno izil til la bang chu te ki bang lo zo yoi zo ho to chuna professional ki pay ti ki sa zo 3 months 6 months so ani ke se la cho ai wanga noi mi hung tham chu ki thing hi ta bo zo i bol kha lo i ti sei tham ei ma mong client personal hi nei phatin i bol pa ho i ti ke thing in tin azi ta chu wang chu in tin i chom kha zo mi chunga hi in ku te hian lang koi chung ham ka loi le pai chunga ka hung bol phating la khun na makeup hi ka hung bol le khun iti se tham ki smooth na khat hung do jing ka bol highlight chan sia chu ka thip be ti practice makes a man perfect now apa
tuni nang ko makin learn kayong kaga gelin hile YouTube ma tutorial ho ko ibena ibol like team zing di ham ti ham gelin ibol oh my god hoy mala thi la to kilo si so if God willing someday kayong nang ko makong learn no mi na special discount right hey mama ding ai le khai zat chen na sim ham ten chan ki class 10 na okay class 10 na chai ko na makeup nang full time na involve na full time ma ka pi ta chu makeup na ale to hi na ga nu le makeup lang as na successful mama ta ina ne khan tem khat be kan sim be le te anigel ko museum badan kasim lo long cho ko point ti ho ko ma ka sim lo zo chu a kho ata poi ti aka kila azang aji chu sum ka kilo theina lai ka hin ko aka si pi zo jing sum ka ki mu theina lai na chu ke le ke zo ki ti le le kha sim sanga zo chu na pha ka sa zo e aji chu ka thanop na lai nang hi za chu na ka chi pi zo ta he ti ale to chu season ho ngi tan October ho ngi ta na to he very busy nang hiding holang amin nen ko le ding sumjong tam ta na mu rin season lai hin how about unseason na the makeup ham festive season ho ki chai ding kitchen ho phat ho ki chai ding things like off season ti ta unseason teng le pinabol siam unseason ting da khon athang pia khu class kala azina class kala azin tin chu hi sim dang after class 10 makeup line na hong lot le in no time you're successful na naki humble sa in course song na hinchayin to hi earning stage ay tayo na to hi you're in your early 20s and then you started earning and then living your best life but mizo si chuki banglo cho for some people ipi athanop jong le makeup line lang la sa lang hen lang ipi he jong le anu le pan nale kha ki semin graduate hite na ti ho sai zile after graduation makeup line na jong le chun akum chi exam kha chon chi zi tai na so if nangin chi hoding a chi pina say pina for the parents as well as for your friends who are into makeup na okay ka sai num chu hi le ken ke my experience jung zu ya chu na le kha khu bunya ang ki ne thei lo hin na apat na in a hi wanga chu I cha teu khat chu thanop na thil khat ahung ne ya ahung nei thim na chun I pha support ru ngai na I le kha sim se se bo hi poina activities dang ti sport and game ho ang thanop sa ding aji chu mi him chu mi la lai chan si a chu jing a hin na ina thim be mi him to mi la han mi him khu veleu ivet tu ong le society wa hi ina thim me khu alum thim buina khat wa te hin na mi makeup hi tu hin ana zil lo hi lang le khal ala ima cha ki lo de ana sim sang ne ai banga ka professional line kana gp mata kana gp pa he tu din muna hi ke dinga mi la athat nam na le ki choi sang na ka nei ti ta ke nga din zo na kitil khum he zengin na like I said kum chapang cha na hi in sumle pai ho zong na dei banga na kilo the you're doing what makes you happy and then you're earning and na say banga na nula na pa zong a ki thang a the zengin na so life is worth living every day right when you choose what you love when you do what you love right nangako na lesson hoita learn ka bowling ka kipain chi talk show hinve any the mga khang ta hoding ai pinasay no mom maybe follow your heart follow your passion mi pi ho ko ma ave ho zo si ko ma ka sei num chu hi le mi him hi e le ikita asana ikiham bol le lol hin na ki mutezing a hi ka makeup artist line hi kana za chat pi lowa kana to mi itin dem sit yang mi dem ana chan the ong leng tu ni tabang pha thi ana lungyau hing ka ting a hi le min ai dem ho chon lungyau hing ka ti le tu ni hi upi tong ka to khom thei lo di ha izi chun nang hon le nang ho ki ta san lang na thanop na chu bol te le chun lol hin na nang mu te du ka ta san ni thank you that was wonderful ka kitil kho the zengim talk show in ve mi pi ho jong kitil kho di ka ta sanin please continue to support Guni Kibgen Lamka Southern Kukile na ho makeup ki bonom le you can contact her right